ole kachal clear to te masain che bale ve kule tun tuma hianin India 5G phone ron chuak thar urte kan soidon ani he ka channel hi voi khat khina ni chong khongai mino like share in mino subscribe sakve la tin ilo subscribe to ni chuan ilo ka channel ilo subscribe awangin ichunga kalome video kan kal halang masabera chuanin Huawei Mate 30 Pro hi 6.53 inch ania a camera hi 32 MP ni in RAM hi 8GB ania battery hi 4500 mAh ani tin hi aman hi cheng singkwa sangkwa zakwa samkwa le pakwa ani tin pahina Samsung Galaxy S10 anta a display hi 6.7 ania hi nisom ni pakhat October sang ni som pakwa an tlang zar ania tin RAM hi 8GB ania battery hi 4500 mAh ani tin aman zat hi singkwa sangkhat le za ani pathumna Huawei Mate X ania a display hi 8 ania 8 inch ania tin 8GB RAM ania mAh 4500 mAh ania tin hein somni panga October sang ni som pakwa an tlang zara Android thi 9 aniin OS ania tin aman zat hi cheng si inuai khat sing riat le zariat ani tin palina Vivo Nex 3 hi a display hi 6.89 ania camera hi 16 ania MP tin RAM hi 8GB battery 4500 mAh ani tin aman hi cheng singa sangkwa zakwa samkwa le pakwa ani tin pangana Xiaomi Mi Max Mix Alpha hi 7.92 ania display chuan 12GB RAM ania battery hi 4050 mAh ani tin headphone hi aman zat hi cheng nuai ni ani parukna chuan LG ya hi screen hi display hi 6.4 ania RAM hi 6GB ni in battery hi 4000 mAh ania tin nisom ni pakwa October sang ni som pakwa an tlang zar ani aman zat hi cheng sin sari sangli le zarukman ani chuan pasari na Xiaomi Mi Mix 3 hi a display hi 6.39 ania tin RAM hi 6GB ni in battery hi 3800 mAh ania nisom thum December sang ni som pakwa an lunch don ani hei chu la tlang zar lo ani ta Android hi 9 ania OS thawani tin aman hi cheng singkhat le sanga ani hei chu aman atlom deuh hlek pariatna OnePlus 7 Pro hei hi a display hi 6.7 ania chuan RAM hi 12GB ania battery hi 4000 mAh ania hei po hi nisom pali me sang ni som pakwa khan lunch dai to hi mi chu a Android hi
9 tho OS ani hei hi aman an tar lang lo tlat mai tin pakuana Oppo Reno hei hi 6.6 display ni in RAM hi 8GB ni a battery hi mAh aman hi cheng sing ruksang ko man ani somna Motorola Moto Z4 hi display hi 6.4 ania camera hi 48 le 25 ani ta a RAM hi 4GB ni in battery hi 3600 mAh ani ra chuan nisom ni pariat October san ni som pakwa an tlang zara Android hi 9 tho ani ta a aman hi cheng sing thum sang li zakoman ani